Hello and welcome back to the channel. Mijn naam is VIGGY en ik maak video's, mostly of Yiddish. Vaardig van goed wil ik zoeken, please like, share and subscribe. Ze helpt me groot, zelf trouwens de channel. Kims me goonish, but it helps tremendously, so thank you for that. De handige video is a alte nigen. Sie het is nooit ibbe gezingen, ze zei Yuval Dayan van Israel. De nigen heist Afilo Bastura. So, let's get into it. Editor VIGGY do. Ik wil zoeken thank you voor Yitzi, voor me schicken de video. Now back to the video. We can right away hear in the bass, wie niedrig the bass is. ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה. Sa schnellere beat, sie singt alle, ich habe schon mal gemerkt, sie singt die Negina mal trop schneller wie in sie mit sie gewohnt, but sie mehr uplifting wie down, you know. Starter der Nigen als mehr ernst, wie schneller als mehr uplifting ist es. En her de twist wo sie macht. הסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. Holly in the back kann man hören. I think that makes bringt heraus die Scheinkeit von der Song. Lass mal das überreden. גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד. Hier ist noch einmal los der Ahmed. Der letzte Ahmed, wo sie sagt. עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים. So the nigen is a tiled between upper music and low, weil the bass is lower. In sie sei es scheint zusammengestellt. Like ich fühl wie sie misst verdafke, you know, the middle part von the music. Sie do the percussions oben in the bass hinten und sie singt in der Mitte. Sei es scheint. הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד. Du geht sie, Ani Omen. Sie hat auch Fuhrer up. אני עומד, Noch einmal. אני עומד, אני עומד. So der Stickel drückt dich mehr auf als a vibe. Als a, it keeps going. Like a pool, was is a, was hat kein End, kiegt aus wie Forever Pool. Es ist just fort. Hier. Darauf a scale. ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה. Sie macht auch ihr eigene Background Music. Sie harmonized. Sie sound wie ihr. Es ist sehr, sehr schein. Auch es sehr harzig, well nicht depressed harzig. Mehr uplifting harzig. בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה. Sie geht das auf Fuhrer rauf und sie geht das auf Zemisch. Sie rief mir das Zemisch in der Souten. Geht er auf den Berg und geht das auf Zemisch. Hier. בתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד
Bei dem Mal hat sie schon bei der zweiten Mal Arim gedreht der Omed. אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים האופנים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים האופנים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד Das ist schon als ein Schalscheles Omed. Es ist interessant, als ich kann liken, weil jede Mal sie singt die Part von der Neginam, like sie ist a different twist. Hier. אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים האופנים עליך אני עומד, אני עומד, Land the plane. אני עומד Die Part. Hier aus der Part, was kommt, bringt heraus the musical talent and auch the bass. Whoever is playing that bass, it's all about that bass. Here. So das ist der Ende von der Video. Ich habe mordig nur, als einer kann nehmen an Nigen, was ist schon du, was ist auch gewesen ein Hit. Jeder hat das gekannt. In sie legen die eigenen Twists. Sie sagen es schein. Sie hat andere Neginen, wo ich gehe machen eine Review auf. Aber der ist gewesen ich wollte tun einen mit dem. Geh check aus ihr Channel. Der Link hat es an in der Description below. Sie hat ein paar Koyechsov Neginen, sie hat ein paar Shabbos Neginen, was es ist ein bisschen different aussehen, weil, ja, sie mit sie gewohnt, als a Frau singt das nicht. Alright? Ich hoffe, dass ihr es enjoyed. Because ich habe es enjoyed. Und wir sehen wir den nächsten. Peace.